The Khasi Hills Autonomous District Council under the Trade Department conducted an operation checking trading licenses from Fire Brigade Point to Beat House and from Police Point to Don Bosco Square in Laitumkhrah, Shillong. Led by the executive member overseeing taxation, Phantom J. Lakadong, and Land Department's representative Taibor Pathau, accompanied by council officials and enforcement personnel, the delegation addressed non-tribal shop owners. These owners mentioned obtaining permission from the Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association for their stalls. During the operation, shops lacking proper licenses and documentation were promptly closed by enforcement personnel on the same day. बोला उठू बोला भाई गया ऊपर तो हम लोग को नोटिस दिया। हाँ नोटिस दिया। हाँ नोटिस दिया, उसका पीछे में गया भाई 2 दिन पीछे गया, बोला फाइल अभी कहाँ में रखा है मालूम नहीं है बोला। नहीं ऑफिस apa dia mentasi ke arpnyo tarik benai bakat we ajar pulai na kalian council ngila ya penbej niki singi bladap ba adon kam banginya led inspection ndai tang Laitumkhrah ndai tang Malki ndai tang Majai ndai saya keleng-keleng jo kasor ke ba kadika kamram jo council ban inspection nama ba gim kwa ba kan long lingkar ka karukum ya penyahat te mentasi ni le Laitumkhrah ni ya terter bat ngin hab ya cek ma bon sin ni yo ki jing ujor ba bon ki dukan ki ya penyahat ki business chung ki klam ka trading license di banabar ki wan ban le klam ka professional tax ka badai ban hab kadai ka rule hi bahab siu kadai ka rule hi bahab ya lenti au pile ka no profession tingkat ba ka jing yo jingmut na ka snong ru na ka ba snong ba dan kam ban ya check ikini berapa persen nak kinong di jing di hang ni Laitumkhrah hi ki dei ki ba yat dak lenti ki badai marbun bangi check hi ki don hi ki license ki jongki ki level license jongki si bun pakim tipat ba ka professional tax ki ap siu te kani ka long ka jing ya lenti jongi ka long batai ki ba wat yak professional tax ki ban siu ma bangi ki khasi ru bangi le ya ka no construction work contractor ne ki kam sarkar ne ngi siu ka professional taxแต่กำลังมันปลัดยี่กี่เว้ยแต่ที่ใจตรงป้อมบ่าวัดยี่กี่เลเบอร์ไลเซนส์ดูงี้เช็คลังตาสีนั่นมากี่วันกี่น้องเฟย์ในเคลมติดกอดกัสลากำเบียงกอดกัสลางี้สู้ดันก็มันเช็คลังกับเลเบอร์ไลเซนส์แต่ตาสีหาจิงบำดอนเอ็มมันชาร์จจงกระตุ้นบัดเอ็มบัดกิมยาดอนหาสเตชันนี่แหละวันสันดานลังโนได้เอ็มเสือปะเท้านักแลนด์ดีพาร์ตเมนต์บ่าginya pendep ya kena ke inspection bat nginum sange tang mentasi ngindang yai ban ya check nak kapor em habaya dei bakajing kra kampat don kata ka ba ong bangi aibor ke do basnong lani lani aibor ke do basnong lani aibor ke seng balang mungkin kra ta ka department ke badi ban kra badi ka hok ka jo ka KHDC ka diap no tengah so badi ka authority ka dei ka district council hi bat ka jing kra ru kan dei la district council ajing hidup nong nyimpan jadap lek ka survey bapaka nambang ngidang sedang kene kejingnya check te ndai kejing duk nong ta kadon bai kamdei bamlu mala ka babun ba namar bun hi kim payatip baki hab yale ka professional tax kata hati koi kani ka Laitumkhrah kani ka jaka ka bun ek ni long song di madan ko kuthut ni nong ni bawan if le ka district council we sia awi MDC jong ni ka mentah kasi ngilai sedang banyak cek lesi bun ki 4 April ne kini ki non tribal ki badi surok tambangi nak kalian ka council nginum sya bakin ya di lemu madan hanya surok footpath mentah si ngin sedang banyak yan lesi dengi lap ikum kita ngin minyak hang iki